nhớ rằng tất nhiên cô họ giờ làm một thợ cho Facebook là giờ Meta lúc start giờ thì để họ mua cho chỗ cũ nó là họ và subscribe cho cô trong thia họ để cô hay và giờ nó chỉ tao muốn sai trong cái tao giờ chỉ mua từ yêu cho stocks và cô hay nó ta chỉ họ giờ mua sai trong để họ mua từ yêu cho stocks để cô hay nó là really make cái cho stocks nó mà just speculation so chơi mua chơi mua cái mua bông mua tàu nè họ giờ này họ giờ yêu nó là này một trâu phone chỉ cho stocks nó giờ chỉ nhờ yêu này mà yêu chỉ nhờ yêu là chỉ sao yêu thế nào thọ tàu nhiều mà dùng xiao ta chỉ thọ bông nhiều sẽ nhiều xiao cô hay ở bên lò đi nó vấn đề bây giờ một sai lú và meta stocks nó là hay cho thì thọ nó bảo nó luôn bên Facebook là cho meta nó bông nhiều tàu nó chỉ bên một sai sẽ là họ hay lý chân gì chỉ có article nó yêu show on the investors business daily nó nè chỉ lỡ hai thì meta stock forecast could be Zuckerberg's $1 trillion year. Thế rồi nhiều đặc cam về một $1 trillion cho Mark Zuckerberg, ha. Cho bộ Mark Zuckerberg thôi nó, chỉ bỏ đi. Tôi nói nè, nói Mark Zuckerberg á, thì thì thầu ở trên này có ý nó là một $1 trillion company là một gato to chilu company nó là Apple, Microsoft, Google, Amazon thì Nvidia nó nè chúng ở trên này có ý nữa nó chỉ mà nó là nhỏ ít trillion nó chỉ nhỏ chuyện thế nhỏ bê lúc lịch sử chỉ tất cả bê lúc lịch nó chỉ ở trên này có ở nó chỉ bông下九下不升对下九下不升高那这也可能到下九下不升就到时候要考我你这样可能被捕一脚老捕的呢要被捕一脚这等你给了找一捕是呢就到这下九下我不升的了还得跌就而且能够按的这但是嘛了还得我这能解释的是嘛呢哈知道嘛到走啊哈知道嘛我啥解释的呢这呢嘛这个这这了我一波就不了不升那这都有可能听到大家这头一波那了么大家了么做了一波一脚追那这什么考了收呢都有应该一波一脚一波下脚等到了收呢要把ที่而且ที่能够二天是นู่น要能够不了解花弄头老天是嘛这应到应该他是一波一脚了条
只要如我 second best performance，叫做 S&P 500呢，就 behind Nvidia，所以就 Nvidia 嘛，要如我的塔了，弄赢得了，这ฉันนอเจเนตัวการเจเรามุจอตัวจบปัวเบียเหรียญเนาะตัวรู้ชงเนาะรู้ชงเชื่อเนาะเจจะเนาะอย่างพอยารู้ว่าอีหลินดูเยอะตาเยอะมันส่วนตัวรู้อ๋อหลินดูอ๋อเชื่อหนังกับเราเนาะซื้อเจเนี่ยตัวเยอะตะกัมมุจอีเอาเทรเหรียญด้วยที่จะเนี่ยตะกัมมุว่ารีจอยตัวว่า Apple ที่ Microsoft Google Amazon ที่ Nvidia แล้วเจว่านู่นอี Mark Zuckerberg 那老母还得你要我叫我搞用这些 AI 的呢，搞用那些 no I Monday 大浪头，老爷路话题大浪头都这母nhớ luật cho ít trade liền là ya ở từ đầu trade ít trade liền bên chỉ nước y là nó chỉ tất cả bông một nhớ đồ cho bùi nhiều chữ bị liền cho thuộc đa số chỉ khó là sai mà là hay khó cho tất cả kia cho tất cả kia dùng hiện在dùng mà là hay cho revenue nó要mua cho khổng thì 我都念了老了这像大佬呢都这感觉我要搞背不上我要找着我一不是就一笔脸要找2000人搞不呢那这大家玩这搞不0.7%呢这像大佬头这呢大家的我呢对样我像2000人搞安了但是嘛哈崩1%行的1%大家玩这被就下%的了那像大佬头那这叫我那么了晒风刀嘛了晒我给我 revenue 这是啊这要叫 revenue 那这种这lợi nhẹ nó sẽ là chỉ lợi dúa sự hay叫 revenue nó这其中这lợi chỉ nhẹ hàng chỉ lợi chỉ dúa这lợi thì 我 Facebook 我的 Facebook 我现在用的 TikTok 贴 Google 贴 Amazon 的叫呢，那什么 Facebook 呢？那么呢叫我 ads 这要还了这都要 TikTok 贴我 Instagram 的呢，对那天呢这Facebook 里 Meta 呢能够以我能够不生能够一不生对那叫这些都中都够了那。ตัวเช่นงบเป็นเจกูมัวอ่านนี่อย่างนี้Facebook เนี่ยโอเคเจยาเจตัวงบเป็นงบอีกประสังช่วงเช่นงบเป็นเจตัวช่วงเช่นงบเราแล้วสาเหตุตัวนี้สุดตัวงบมัวตัวงบประสังแล้วแต่จะอ่านที่นั่นนะงบประสังแล้วสิ่งตัวหังเลยนึงจะอ่าน billion dollar เจก็มัน billion dollar จะเราcalculate ตัวนั้นก็เปอร์เซ็นต์นะใช้ยิ่งเท่าหังไรยิ่ง billion เท่าไรเจ้าว่า Facebook ยังเราไว้เขาว่า AI tool power นะ power AI tool นะจะหัว advantage นะก็ให้อย่างเราป้าเราจะนั่งว่าจะนั่งว่าอ่านนะตัว Facebook ก็ให้อยากเขียนตัวตรงนะเจ้าว่า trời giờ là ôn rồi Facebook nói chứ liệp của hai ta là TikTok thế à TikTok giờ là ua ha Google mấy những ua là ua có X nào của chụp được chơi là phải là bây giờ hay Twitter
什么推特了呀？推特呢？呀，推特嘛，推特了用了我，那这个摸按了呢，这里是từ mua từ sẽ từ我到中多了，知道吗？咱那 Facebook 因为到中很啊，就能用你 Facebook 就很 Facebook 第二 TikTok 呢，TikTok 就咱那能老中后，咱们 TikTok 到中很的是吗？然后还得上大浪的 TikTok 用户到这边不上摸索哈 Facebook 对我到能够不上呢，这。能够一不上呢，就因到很的什么，要我到那什么整我也，TikTok 这么这种我，但是直播的 TikTok 不么搞 stuck symbol，和 TikTok 没有说路，这讲那些 Mark Zuckerberg，要让我买了 stock，要让我是 AI 呢，这要让我是 AI 我搞用很那也那了也跟我 computer 跟 programming 很啊。也这เรา冇比我录 Facebook 不同的เรา冇也能更加中的也用更包容行这啥我programming 呢也冇我 AI 比较 cheap 啦我个录 Facebook 也录没啦还也开中了这所以都冇我到我 Nvidia 呢我都把一块了找要 Nvidia 呢cho nên mua vô Nvidia cho khoảng $1 billion đâu $1 billion worth nhớ được Nvidia cho Nvidia cho chip cho là mua cái lúc Facebook là lúc mấy là nó rong đó mỗi giờ chẳng là hai khó risk tôi mấy là nó mà ít khó đâu nó sao nó cháu mấy là vợ là nó chịu nóเขาจะไม่ได้ว่าฉันว่ามันจะปุ่งเนี่ยเนาะจะไม่ได้ว่าจะเจ้าของลงในเต้จอดเยอะโลเต้นเดอนั่งอย่างว่าจะเราใช้เจปออุปนอปอนั้นเต้าเขาใช่ไหม一เขาจะ要我เขาไม่ได้ว่าใช้เขาจะเนี่ย要我 AI นะจะ想เอาเขา AI นะที่เขาไม่ได้ว่านะปอ我后来去我那时候要去我这ปุ่งเนี่ยเต้าเนาะแล้วเดี๋ยวไม่ได้platforms แล้ว Facebook นะพังเป่าเลยเนอะจะ要琢磨พังว่า AI แล้วยังไม่琢磨要จอดได้แต่要琢磨หัว Mac AI verse นะเท่านั้นก็มั่วเป่าเลยเนอะเท่านั้นแต่นั่นแหละจอดได้ก็ว่าจะขอแต่ Metaverse Facebook มันเพิ่งหามั่วเป่าแล้วว่า Meta จะขอ Meta จะ Metaverse อย่างตันทอแล้วนะ我去报贴，但是嘛买了我用到 Facebook 那能还呢？这好这个老师考了的买了 earnings forecast 呢，这到时候呢我都能够1%一上头一上了然后考 fact set 呢也叫是 side stocks 呢。thế và là châu Phi cho stock thì nhớ dễ dùng đi trả nó chỉ là tiền tới rồi nhớ dễ bộ xe cho 10%一上头上哩这我叫 analyst 那là hay tiền tới rồi nhớ dễ cho chỗ xa %nhớ để cho earnings na chỉ là một cho cột lốc đó là tôi一些 per earning 啊，这靠 earning 那么现在要我搞会背那是什么？那的人这搞不了呢这，但是ตลาดจัง这这要 earning percent 这ตลาด这很嘛，这靠 PE ratio 呢，人家看到这靠东西要我背一句 point on 呢这要。我搞会被按了很多被包会准备了呢，今天天等到那只要 number 那给一些呢，这要的earning percent 那这天 PE ratio 那这天这
ตลาดเจสุนะเจเจียกูมวยลุงบงน่าสลิมกาไฮกูปล่อยลุงนอลุงนอนึงตะกี้นั้นยังเจรงที่อ๋อตะกี้นั้นวันเดตลาดขี้นะเจรัว SM ASML 那么แต่เรายังรงที่อ๋อนึง我那个叫 cheap 的叫service 莫空的我贴莫 service advanced semiconductor equipment 那些也叫system 那些也叫我一样的叫 semiconductor 那一国一代当时嘛一代我叫 computer 人都叫 computer 叫computer 好 inside 好咯box 好那些我มัวจะชนะใจแล้วเราว่า AI จะรู้เรากูสงสัยยังไงใจที่อ๋อจะเป็นหัวใจในจะ financial information 那些是二千能够一呢二千能够呢你摸到要够背烂是够不烂这二千能够一呢是摸到够一碰到烂了这二千能够二呢这摸到能够一这个也摸还得二千能够呢了摸到二千能够二呢二熊呢是都 double 那这ยังเขา revenue กว่าให้นะก็ใช้เขา revenue แล้วให้เนี่ยเขานอนนั่นใช่ไหมจะนอน这种走叫我แล้วเราก็คุ้นจะ stock แล้วนะเขาจะนอนกูจะบอกเดี๋ยวไล่บทต่างตรงนี้叫我แล้วmeta facts นะแล้วเราอ้วนนะเราจะ叫 analyst นะแล้วเราอ้วนนะเขานอนมากูจะบอกเดี๋ยวฉันจะบทต่างตรงนี้我cho nó是嘛要还得用领导那些，咁我看到他看到那就得干了木汉都看到就得靠不上头是啊，但是嘛有个领导呢也打不了，这估计不会的我哩，老我不要是看到，但是嘛要考那是有啥样这里那的，因这种我二上身的都。giờ nó đã bổ rồi nè chế chế trong hàng chế có giờ dùng một yuan là chế tới rồi trong những chế gì họ sẽ cho nó cái này cho nên của institutional holder nó là cho biển liền đó là nè lâu nó như là chỉ biển liền dây chỉ biển liền liền này thì cho nó cho cho như lo hơn BlackRock nó là như JP Morgan cho nó đi cho UBO này thì rồi price nó lấy bao rồi cho nó mà bao là什么nhưng lo giàu rồi muốn nhiều giàu nữa chỉ cho biển liền nó cho biển liền nữa cho nó tăng thay cho nó biển liền chứ hả để cho mà nó cho auto petrol cho biển liền đó mà cho nó cho biển liền là chứ nó biển liền tăng thay thế này và lý của hai đôi financial information 那了因可能要考我这或者讲是啊，但把人是那么因这什么，这呢因冬天呢什么的，那了还只还在的那头了了么我来因我来因还的但是么，来了么还在 percent 是 revenue percent 是那这我。要考 revenue 不大的是考 cash flow 呢 cash flow 呢都经济经济下呢可能问题 double 咱那正要这 double 了要嘛是不对 cash flow 那了应用的应用有个没啥嘢你莫 positive 但它的讲那是那些应用是要莫 negative 那么就戳中了这股和เราถาจะ Facebook เรายังไม่รันเดียวที่กูหามวยรุ่นโยว่า SM ASML holding นะจะเราตัวสีตัวเขา是เขาว่าอีกเขาว่า analyst ตัวเขา是เจ
nên nhận đây là họ muốn sai thế họ muốn sai lô stock thế thế này của họ yếu ta sẽ những nhỏ của nhị bùa đấy ít些那是要nhị bùa这要个么年我跟我这些这对人去爬的嘞嘛，老爬去爬的呀，这我还老找这里老师为嘛甚至多我真到。